Jednoga dana kada odem, istopim se kao od meda. Možda će pasti koja suza, al to onako radi reda. Sve u tišini bez galame, milion ruža moja slika. Doći će tu i moje dame, da isprete svoga rasnog bika. I već vidiš kako me lagano iznose, a moja duša iznad vas viče na sav glas. I zato mi prija ova bol, za sve je kriv rock'n'roll. Zato mi prija ova bol, za sve je kriv rock'n'roll. Jednoga dana kada odem, ostaće u tebi stih. Ipak će pjevat moje pjesme, jer to je jače od njih. Ljudi su navikli da sude ovako drugima i da me imaju na duši kada im zatreba. A poslije govore srušio ga je novac, žene, alkohol, njegov ludi rock'n'roll. I zato mi prija ova bol, za sve je kriv rock'n'roll. Zato mi prija ova bol, za sve je kriv rock'n'roll. Dobro večer, idemo dalje, Lizaljka slijedi. Kao što ste mogli primijetiti, vidjeli smo radni materijal i video spot grupe Legija. Dobro večer, vokalu, Enio Vučeta i Tompi, basisti. Daj, Tompa, evo, ostavi meni malo. Ostavi meni malo! Ovo, ja ne znam, samo, dobro. Mogu ja pitat? Možeš. Da li vi imate dugu kosu zato što su žene lude za njom ili je to stvarno ono rock'n'roll? Ne. Ja ću ti sad reći istinu. Mi imamo dugu kosu jer imamo u stvari kratku pamet. A je, ipak je to istina, znači. Da, Tompa, jer uopće nema pamet. Gdje tebi bubica? Gledaj. Ispala ti bubica. Sad ti je tek ispala bubica. Ispala ti bubica. Ne, to ti, kod Tompe ti to tako, on kad ljubi sve gubi. A da? A šta još gubiš osim sve? Možete se malo vidjeti, okrenite kameru. Evo mene recimo, mene malo snimajte, ja ću sad imati. Ne. Imam ja stavi bubicu sam, a mi ćemo malo Okej. Ajmo se ovo zbiljiti. Probajmo biti ovako. Mene zanima jedna stvar. A to je narodno više. Jedva je dočekala.
Da se ozbiljno. Ti radiš, odnosno komponiraš muziku za porno filmove. Da. A moram priznat da su Sven i Igor tražili video kazete s tvojim potpisom na omotu i nismo uspjeli naći. Nisam uspio naći. A inače ja radim muziku za porno filmove, radio sam za prvi hrvatski porno film, pa sam radio za drugi hrvatski porno film, pa onda jedno 7-8 komada ovih hrvatskih porno filmova, znači sa hrvatskim glumcima više manje. A onda sam eto igrom slučaju upoznao Bakija. Baki je Baki Jakić koji ima svoju produkciju u Njemačkoj, to je isto jedan. Bože, kako si ozbiljan. Dobro, uglavnom on ima produkciju u Njemačkoj. Znači, čekaj da ženi objasnim, ona se uopće u I tom... gledateljima, nismo mi sami ovdje. Cijenjeno gledateljstvo. Cijenjeno Dobro gledateljstvo. da danas nemamo ništa piti ovdje. Reci. Da, sreću. Da. Inače bi ta filozofija do ponoći, Da, objašnjenje, da. ne? Upoznao sam njega i onda sam počeo raditi znači za njemačko nekako tržište, mislim za evropsko, ne, pošto ti filmovi iz Njemačke idu za cijelu Europu. Pa onda i u svijet, naravno. I moram se pohvaliti, konačno sam uspio stupiti u kontakt sa pravim švabama, to je sa pravim Njemcima. To je, ja mislim da se oni zovu MGM, oni su najveće distributersko poduzeće za distribuciju porno filmova uopće u Njemačkoj. Koliko to radiš? Sad već radim jedno 2,5 godine. Snimio sam i do sada glazbe za jedno 40-ak filmova, vjerojatno više nego svi naši kompozitori za ozbiljne filmove zajedno. I možeš dobro živjeti od I toga. pun je ko brod. I pun sam Jel? prava sam prilika. A Tompa, idem ja kod Enija, ti rekao da mirni frajeri bolje ti prolaze. distribuiraš kazete koje Enio u biti komponira. Ti imaš videoteke, recimo to tako. Cijeli lanac ili jednu? Nema veze sad, da me reketari ne bi ono, ne? Aha. Ali pošto je Enio bio jedan od prvih pomagača u videoteci i to noćno radno vrijeme. Ja sam imao samo A to je videoteka Turbo. Turbo To je koja je radila radila od 0 do 24. od 0 do 24 i pošto po noći mu je bilo relativno vjerovatno dosadno, ne, pa onda tako on proučavao tu glazbu i zaključio da je to katastrofa, ne, što će njemu neko tu, dok on gleda tamo lijepe žene, muškarce u stvari on je malo nastran, ne. Spavam na stranu. Da. Onda je shvatio da je to sve skupušione, da on to može puno bolje, ne, jer ga ometaju u uživanju gledanja lijepih žena, ne. A što te inspirira? Kako to muzika treba biti? Ono što mi čujemo, ona da... Pa gledaj, realno gledano, muzika je u porno filmu nešto što je 25% tona. Znači, muzika je jedan paravan, znači dok gledamo radnju, akciju, u stvari dok Da gledamo... pokažemo? Evo, zorni prikaz, ja ću fučkat sad, u ritmu. Znači, dok ide radnja, muzika treba biti nešto što nije nametljivo, znači što će onako upotpuniti. Zapravo, osnovni problem je snimača porno filmova u tom što ne znaju snimiti dobro ton. I onda, znači, kad je lošije ton snimljen, onda, znači, treba nešto, jel, malo, znači, ono, da ne bu baš falš ton. Aha. Eto, nije previše zahtjevno, dosta brzo se radi. A gledaš slike i onda... Ne, ja dobijem film cijeli porno, znači sa time kodom, sa realnim vremenom. Ne? I onda odredim, gled, tu će ići lagano, tu će ići brže, tu će ići ovo, tu će ići ono i onda sjednem i radim. I radiš. A mi svi gledamo njegovi prijatelji kako Svi on se to skupa- radi. Da, tako je. Nas Svi strašno muški, interesira tako je kako on muško to društvo se radi, radi ne? aha. Ne, ja imam dvije pomagačice. Kad mi Što one usfali- rade? Što one rade? One čuče ispod mix pulta. I kad usfali inspiracija, onda su one dođu na red. O, zaista? Pa moraš nekak... Kako se zovu? Ne, Marica i Štefica. Marica i Bajić. Umjetnička imena. Da, MB. Dobro, a što Mislim, ostatak moderno, muške MB. ekipe iz benda, što oni rade dok gledaju te svi skupa nijemi film, a ti stvaraš? I na čemu stvaraš? Na svom kompjuteru. Dobro. I? Ovaj- ja? Ne, Možda na violini. Ne. Ostatak benda vjerojatno uživa u nekim pametnim stvarima dok ja radim. A ne gledaju film? Ma ne, pa nisu ludi, valjda. Oni gledaju gotovo. Mislim, ja im donesem, rekao, evo dečki, pogledajte, ovo dobro ti, ovo super. Aha, u stvari ne gledaju uopće film, nego slušaju muziku. To, Onda oni skinu briju, sliku oni i briju obrnu na mene. ton. A je. Pošto sam ja šef benda, oni briju na mene i nema neko da veli da ne valja, mislim, znaš ono.
A ti si znači... mi navijamo. šef- Da, Enio, Znači- Enio, daj ga i to, ovo, ne. Malo prije smo vidjeli djevojčice, ove mlade jako djevojke koje su umjesto vas, one su glumile band. Pa, Moramo priznati da su one ovako dosta ljepše, ako bez uvreda. je, ali ti mogu jednu stvar otkriti. Sad, Evo, mislim, ako si i ti tebi i nastrana, svima. onda ja tebi i sam svima više. koji nas gledaju, one jesu ljepše, ne malo, nego su puno ljepše. Ali mi puno bolje sviramo. Da, u stvari vi ste to i odsvirali, ne? One su Da, samo... da, one su glumile nas. Znaš kaj, dosta nam je bilo više spotova, već smo snimali, ne znam ja koliko spotova, di mi nešto sad ovo, pa mi nešto ono, ajde neko drugi, nek malo ovo i ono, a mi da sjedimo da se dobro zabavljamo. Koliko legija postoji? Vi ste old-timeri. Pa nismo mi... Tako? Kako možeš tako? Mi smo old-timeri. Dobro. Nije bitno je li old-timer, bitno je li sve u redu. Je, pa je, da li vi mislite da je sve u redu? Ja mislim da je sve u redu. Ali mislim, imate koju godinu i bavite se glazbom već dugo? Da. Bavimo Koliko se- otprilike? Evo, Pa nije Legija, tajna, ja nek Legija je nisu nastala 84. mislim, ili 5. godine. 87. smo izdali našu prvu ploču, onda kao svaki mladi bend, jel, mislili smo da, znaš, ono, snimanje ploče u to vrijeme bio san. Da, Znaš, i sad mi smo snimili ploču, a ništa se nije dogodilo. Nismo postali interplanetarno popularni bend. To je bila jedna druga Ali postava, slušaj- pa smo se mi raspali. I onda smo 92. Tomko i ja šetnjamo u Maksimiru rekli, a dobro, a šta sad da mi radimo? Pa rekao, ajmo mi opet napraviti Legiju, idemo opet svirat i ono, ajmo Znači, se opet ostatak dobro benda- zabavljati. Aha, ostatak benda se promijenio u tih par godina. Da, 84. to je više bilo ono nekako... Bilo je tu nekakvog panka više, vi ste ovako hard. Pa nije, mi smo se u to vrijeme furali, ajmo reći, na neki Motley Crue, onak, to je bila ta spika, znači ono isto duga kosa, pa nešto ono, bilo smo jedno šminkani Bilo je kolumbijanci svega u to vrijeme. i tako, ne, i onda smo... Kisovci, utjecaj kisovaca. Da, to je bilo To je bio taj strašno, smjer, ali onda vi ste mrzili punkere. Ne, ja u to vrijeme nisam radio sa Enijem, Ne, mi to- smo ja nisam počeli nikad raditi u nikad srednjoj mrzio, ja školi. sam mislim, tako da odmah riješimo ovo sa mržnjom. To ti je uvijek tak, znaš, kad si klinac pa onda slušaš svoju muzu, pa neko ne sluša ono kaj ti slušaš, nego neke drugo, pa ti ono onda čudan nešto, šta ovo sad sluša ono kaj ja ne slušam. Znaš, mislim, to je Ajmo glupo, mu ono. razbiti. Da, auto. O, da. A kog tekstove piše? To je većinom, to pišemo svi radimo zajedno. Za Legiju, evo, sad na ovom novom materijalu, ja sam napravio samo jednu pjesmu. Do sad sam ja nekako nosio ono većinu projekta, ja sam napravio jednu, Saša gitarista je napravio još, ne znam, 3 ili 4, Tomica Bubnjak čak i on napravio jednu, Tompa se iskazao kao i obično, on čak i pjeva na jednoj. Ovo je po prvi puta moram reći da Tompin to glas mora biti smo opasno. rabili. Je, to je vrlo. A Znači, gard, kakav je gard? U studiju, Mislim, znaš opak kako je tip, došao u opak studiju? tip ovako. Znaš kako je došao u studiju? Bilo je zakovan sa čavlima i onda je stao, sam rekao, daj mi mikrofon. Strašno. I kakvu I ženu? stajao sam na dasci od hrčevih Čavli. čavli, ja ne znam. Više ko indijski fakir je izgleda. Jer žene se oduševljavaju na to. Kako sa ženama? Kako? Kako Pa se čuj, zove? Tompa, kako Jer se imate zove? žene, jeste oženjeni? Imaš ti ženu? Žalostno, ali da. Uopće nisam skužio. Uopće nisam skužio. Kaj je s tobom sad ne govoriš? A dobro, to je ona Ali kriv. čemu tako... A čekaj, to je ona kaj stalno Ona čisti i plavuša, posprema. ona plavuša. Pa ja sam mislio da je kuća. A zato si ti htio pričati viceve o plavušama u stvari. Da, ali ti si bila crveno kosa do sad. E, da. Da, pa dobro. Šta pa. ti se desilo? Da Palo mi je nešto na glavu. I znači tako oženjen i dobro, ja pretpostavljam da si ti vjeran svojoj ženi, On. s obzirom da takav jedan opak gard Evo, ja imaš ću- i onda se sve žene vjerojatno ono prestraše Svega i kažu krivo pitaš. Isuse, Marija, kakav si ti onda u Od čega se seksu? to radi? Marija, Ja to ne Kakav znam. si ti u svega seksu kad si krivo tako pitaš. opasan? Pa slušaj. Sad moja žena On umira i od ja- smijeha, sad se već legla dole na pod i ne može doći do zraka uopće. Ono, na ovo pitanje kako sam ja u seksu. Tomka, ja smo išli skupa Sad u ćeš srednju školu. odgovoriti. Sve što želiš saznati o njemu moraš pitati Je njega. tako žena? A sve što želiš saznati o meni pitaš njega. Aha. Jer se mi znamo već, ne smijem mi reći koliko godina, čovječi, ljudi će misliti da nam isprovoći. Pa nije to strašno na 30. A koliko godina imate u stvari zajedno? Zajedno. Zajedno. Ne, odvojeno. Pa To je ćemo već reći, jedna ovako će netko- fantastična cifra. A nije. A da je to bitno. Pa ne, ali Za razvoj zašto ne? priče. Pa žene vole starije muškarce, ovako Konje ne od divlje. 30 i kusur Zašto? godina. Pa ja sam primijetio da me od 5 banke sve gledaju ko pile kad mi je plavo.
Ove od 5 banki me gledaju, sve se ubrzavaju, znaš, kad To prođe. ja Ćemo primijetio. malo Znaš, 060 pa ćemo vidjeti šta. Imam ove speedo gaće, ove male, znači nisu još malo napuknem, onak ne prolazim po plaži, Tompa A iza ti si mene, na ja se speedu ne još? vidim, kužiš, ako sam iza njega, nego on iza mene i onda je to. Ali ti nisi odgovorio na pitanje. Kakav I sam čuli smo tekst? sad i gledali smo ovaj spot i malo se slušala tekst i tu spominjete žene, alkohol, rock'n'roll i tako dalje. Kao sad Jer sam- zaista tako živite. Uglavnom, da. Pa vidiš, Znači sad stalno, To više nešto liči. Pa ti si se tek počela baviti show biznisom, koliko ja dobro, ali pretpostavljam, vidit ćeš. to I je odmah na to- ovako tvrdo onak. Ne, to ti je strašno. Te Ne, ove da, te da. vuče na cugu, ove te na jebačinu vuče, ove te vuče Ne znam ni tamo, sam, ove, oni. ti strašno. boleci sva izgubili. no Znamo dobro, mi kako je tebi, nije to bilo. je li? Tebi gore nego na Krivaš se Gotovo na ka- Krku, ne? Vidiš, E? vidiš. Da, a i mi Ti si, smo na ti si Krku. pametnija, da? A mi smo isto na Krku. A vi ste samo poljeti na Krku. Ne. Nismo. Tompo je cijeli godin. Ne, stvarno, i ti nisi oženjen. Je li to bitno za nastavak priče? Ma je, zato što me zanima kako jedna dva tako hard rockera, kakve odnose imaju s svojim suprugama. Ste vi ono dobri očevi, Ja sam- muževi, gle, nježni ljudi, a ovako izvana, ovako, Gle, ovako surovi tipovi. Tompa još uvijek ima za ostalu varijantu, on tuče svoju ženu. Ja ne, ja imam vrlo modernu varijantu. Ja imam letvu. I moja žena sama sebe opali, kad zna da je krivo, kaj bom ja tukal, pa me ruka boli. Pa uzme letvu, malo se, ono. Ovo je strašno. A im je samo veli uzmi letvu. Ne, ja ništa, Samo ja samo to, okom, on ne gleda, on radi njuzu za porniče i samo ovoga, Okom na letvu. veli uzmi letvu. Ne? Vi ste u Ali stvari- ja nažalost ne radim porniče, onda ja moram uzeti ne letvu. ali to je dobro, kužiš, zato sam on i razjačal tako. Znači, ono, A treba recimo kritički. ti pogledaš jako puno tih porno filmova, s obzirom da radiš taj posao i tebi je seks vjerojatno navrh glave. Ne, uopće mi nije navrh glave, nego Na vrh glave ti je. ajmo ovak, Kako je? odijeliš profesionalno od privatnog. Da. Da li ti u privatnom životu hodaš po ulici i svakog put vidiš, sretniš i vidiš, gle, ja bi s tobom sad malo popričala o ovom i onom. Ma naravno da ne. Kaže kad on to su celofanu. Znači ti si kao ginekolog u stvari. Otprilike, više manje ko ginekolog. Gledaš i jednostavno se utopio, a sa Ma ne, nego- svojom gospođom najvjerojatnije Čuj, on gled- to... Ili vi, jer vi uopće radite te stvari sad u ovim godinama? Ko mi? Ne, ja više ne radim, meni kuš dva drugi rade. Ja obožavam, znaš, kad nađem jedan Profesionalni voajer. mlađi par i onda se zavučem u ormar, znaš, onda, znaš, ono malo iz ormala se poškicam, kužiš i to. Nije ko bi to više. A koga gledaš? To normalno. Tompu. Zamisli s kim se smo... dogovorim Mene iz se benda. nagledao već, mene se već nagledao, to mu nije interesantno, To zato je mijenja gleda. dečke u bendu, znaš, da malo Zato- gleda ove zato- druge, ne? Više, ovo je interesantno, ovo je prvi CD, zapravo prvi put da Legija izdaje dva put, znači drugi CD u isti post. Znači da Do sad smo su stalno nekog mijenjali. u Tompa vrlo ja sam brzom već- intervalu su nastavili. A svirate li što god? Dosad- Imate koncerte, radite dosad li? mi- Tompa, ovi su dosadni u krevetu bili, to sam im dao otkaz. A ove curice što su bile na spotu, kako ste uopće došli do njih i kako to da su one pristale to učiniti? Zašto ne? To, znaš kaj to nemaš vjerovat, to stalno ti izađeš iz kuće, ne? Još ideš neke obaviti, dođeš u dućan. E to, 3 koraka napraviš, Ne, stvarno. to je repina iza tebe, ne? Stvarno. To, Što U su Zagrebu- toliko lude za vama? U Zagrebu ko je da se stvarno teraju dobro. čovječe, to ne možeš vjerovat. Ne mogu ja- Šta onda je? Imamo telefon. Mi najviše sviramo u Zagrebu, znaš, zato i je Da, to vjerojatno dobro, tam jesmo, pa onda nije... Koji nije- uzrast je to lud za vama? Pa sve, evo. Evo, neki dan me jedna mala od 3 godine natjerala. S Ova lopatom. moja Dobro kćer. večer. Dobro večer. Dobar večer. Evo Bog. gospod. Halo, Halo, halo. večer, kako ste? Eto, Evo. dobro je. Šta radite, osim šta lipo čokolade? Eto, pokušavamo doći do teme, ali sad ćemo evo uskoro. Evo, gledamo kak bi nešto popili, a ne ide nam. Šta se to uključilo, čemu je tema? Ja sam točno znala da nije potrebno. Da, Ništa, isključi se pa kad vidiš o čemu je tema, e, javi se. to, nije to loše. Ma ne, ali evo Nisam gospod. ja došao tebi objašnjavati ovdje koja je tema. Slušaj, Šta slušaš? halo, Halo, halo. gospodine, Što dozvoljavaš uopće? gospodine, Molim, stanite na balun, molim. stanite na balun, Di je Stanite balon? na loptu. pa na balun. Ja sam Gospodična, muzičar, ja jer vi nisam- mislite da naši gosti su Šalimo se, dosta. šarmantni zato što imaju dugu kosu ili da je nemaju, ne bi više bili? Da li njima kosa daje moć? Pa tu i tamo. Kako to mislite? Tu i tamo nije neki odgovor. Pa šta ja znam, seksi je, Ko je seksi? meni se na primjer sviđa tetovaža u toga tu.
Toga tu, gospodin ima ime. Gospodina, nisam čula Enio. kako se zove. Enio. Toga tu. Može li je malo približiti kamera? Možete, gospodin drugi, ili ne znam. Dobro, sad smo svi nešto Da. vrlo široko govorno. Moraš približiti to važno da gospodična vidi bolje. A vidi, Da, bilo je u kadru je bilo. Baš je seksi. I da li je vama ovako jedna tamnija varijanta svijetlih očiju, duge kose i još je usto i basist, znate, to je su životinje, tako je. Da, oni Ili su jedan inače vokal ovako svjetlije kose, ovako Vidio jedan... ovoga, molim. Koga? Toga tu, drugoga. Basista. Basisto je. Da, što mene? A i on je ispod seksi, samo malo se previše puši. A dobro, to mu je Izvini, moram te reći, ali sve u redu, sve u redu. To mu je u Više opisu. volimo mirnije tipove, ono mi žene. Ne volimo Gospodična, baš te. Ti si iz Dalmacije? Je. A kako vi, pa Dalmatinke su, barem u Zagrebu, poznate kao življe djevojke? A čuješ? da. Samo Ove mi ne volimo studentice takve doduše. tipove, ka? Aha, vi volite da su Samozatajni, oni cool, da. tiši, a vi da lijepo ono, mašate. A normalno. Ti to ne razumiješ. Ispričavam se. To su ti, pazi, to su ti oni lipe mudante riba naočale i znaš, ono, cool, Aha. rivi, ono. Ma ne, molim. Ne znam, pitam. Ja sam, mislim, kad ste rekli ono malo samozatajni, jel? Mislim da su to ti. A mislite li vi, gospodično, da jedan od naših gostiju je ovako ljubitelj swinginga? Jer nastavljamo temu od zadnjeg swingeri. Ozmi? O, hoćemo i uživo nešto. Ajde, može. Što može? Uživo? Možete, evo verbalno, nema problema. Sa Evo, gospodičnom, možete i probati tu uvijek verbalno s stane na gospodičnom. riječima, kad postane Ja se najinteresantnije. nadam da je gospođica i dalje na vezi. Je. I da vidimo kako bi vi, vas dvojica ovako iskusna, dva prava rokera, naveli gospodičnu da pristane s vama u grupni seks. Nikako. Samo pitaj, dušo. Ne. Pa zašto da ja pitam? Tako, Pa ja. imaš i ti jezik, dođeš ti Samo poveliš, reći. gle, jel bi... Ispunit ću ti sve što želiš. Ja imam jednu tradicionalnu navedbu. Inače, Inače. I ima druga fora, pazi, to je Kostina od našeg frenda. Ti nosiš vreće. I ja isto. Neka ne. Imaš možda te kući. Znaš, i to je ono. kako prvi ti se korak. čini to? Pa, još. Šta ovo s Koje, lećama je s dobro? lećama ili? Ili inače. Ti kompletni, recimo, sad si na televiziji, gledam te. Znaš šta bi te radila? Meni? Ovome drugome, ovome malo uspuvanome. Aha, ovaj tu, Ko tetovirani. je uspio? Ne, tetovirani, taj drugi. Šta ima ženu? A, tebi. Tompa. Tebi. A dobro, u čemu je tajno? Ja to ne kužim. Tvog uspjeha. Ne znam, sve više mi... Možda u majici. kužiš. Ja mislim da je majica fora. Malo jesi kao ono, Kažu da si nisi loš, napuhan. dobar si. On, super je on. A možda je samouvjeren, odnosno jer je samosvjestan moguće, jel? Ma ne, ja ne kužim uopće čemu to je. Gospodična kaže da si ti super, ali da si napuhan, da si previše važan u prijevodu. Pa velik, velik. Nemam potrebe uopće za to. A ne? Apsolutno, zbilja, uopće nisam taj tip. Da ferman. Evo, nije svjestan. Da pače imam komplekse manje vrijednosti imam ono. Da. Koji su Ozbiljno? to? A Koji, zbog na čega, primjer? molim? Zato što Zato nije što šef. sam ružan, čelav, Nisi uopće sviram u ružan, baš legiji. si smišan i sve samo Šta kažem. ćeš gore? Smišan, evo, zato što sam smišan. eto. Smišan znači simpatičan. A, simpatičan. Je tako? Pardon. Ne, užas smo se svi. Vi ste odmah I meni krenuli isto. nekako na fight, vi i gospođica, odnosno ti i gospođica, pa mi se nekako čini da ćete vas dvoje se inaći u Splitu negdje. Gospođica će stalno pratiti kad će Legija nastupati, imate plan za Split? To je Split, jela? Znaš šta, sad Morate doći do Gospođica Plan. se zove kako? Ivana. Ivan. Najčešće Hrvatski. Ivana, jel bi ti svirala s nama? A čuješ? A? Sve u redu, sve se može. Samo Sve se treba može. dogovor. Eto, evo. A ja mislim da ćemo se ja i ti lako dogovoriti. Swinginga. Swinginga na mama. Znači, Čestitam evo, Ivana. Jesi čuo, ja Bilo je ti pravi se da ne čuješ. Da, još se i pravi glup. Reci. Ja kažem da ćemo se ja i ti lako dogovoriti, imam taj osjećaj. Evo. Evo, Znači, ali ja ne za znam da li je swingove smo, gospođica razumjela da u stvari se radi o tome, taj poziv za sviranje znači poziv za grupni seks. Normalno. Jer kad sebi grupu, ne bi... Uspjeli ste, sad idemo sad dalje. Doviđenja, hvala, vi se Hvala, vidite u Ivana, Splitu. bok. Da. A sad ćemo vi dalje, gledateljice, kad budu zvale, kako ćete njih natjerati i pozvati u grupni Gle, ja ti džir. nikog na ništa ne tjeram, ozbiljno. Nego one Ne samo ne volim, skaču. ne volim ja kad mene tjeraju na ništa. A jeste vas dvojica kad imali takvo iskustvo sa... Ma ne. Ko, nas dva? Nikad, čovječe.
Kako? Pa zamisli, ja... Ovako opaki Čekaj, su. se može zamisliti mene, ovako jednog divnog muškarca, krene predivne žene, i s druge strane on, Da, s druge strane nje Tom. strašno. Strašno, pa normalno strašno. Strašno. Evo vidiš. Dobra Ja večer. ovako jedna nježna i osjećajna duša. Evo, gospodin, duboko glas. Pozdrav od Teljici i ekipi Legije. Bog, bog. Evo, dugo te ne bilo u gradu. Pa evo, svake godine sam ti ja tu negdje. Svake godine, a? Znaš ko zove? Ne. Igrali smo nekada, Doktor Stil. O, mladiću, pa to si ti. Pozdrav, pozdrav. A? Pa to si ti. Sjećaš se tih godina, a? Čovječe. Koliko se dugo nismo vidjeli? Jedno 10 godina, ja? Ma da. Ima. Ajde navrati, hoćeš navratiti dok još traje emisija. Imaš vremena. Pa čuj, mogu skočiti. Ajde, skoči. Ako me pucaju doma. Ali može jedno pitanje. Ajde. Da li je doktor Stil bio ovako, sjećamo se to, ne? Naravno da Ovako se opak sjećam. kao Legija koja je evo tu. Evo, bez ustučanja. Evo, mogu ja reći. E pa to. Evo, nek oni kažu. ajde. Doktor Stil, ja mislim da je u to vrijeme, pa tu smo negdje bili, jel? A mislim To po negdje. seksualnim akcijama. A, Mislim to. seksi E, emisije. oni su bili gori. Da, mi smo bili nastrojeni više. Oni su bili gori od nas. Znaš šta? Oni kad nije bilo nikog krkali su jedni drugi. Šao. Strašno. Ovoga... Je to istina? A? Je to istina? Ma normalno da nije. Normalno da Šta je. plašiš čovjeka? Ti si ga prestrašio. Ma nije, ja sam se šalio. A što doktor Stil sada, s obzirom da ne postoji više, što... Doktor Stil se bavi turizmom. E, 10 godina. Pametno. Pametno I i kako je profitabilno. uspješna godina? Čuj, marke, dolari, sve stiže. Ima Znači- forinti i ovih. Znači- Kako se ovo češi? Znači krenulo je. Normalna stvar. Čuj, I radiš na brodovima? Sve. Eto, to Sve je živo. swinging. to ti To je. je... Ono, idemo Če, malo... samo jedno pitanje za ovog Enija. Reci. Zašto 3 poče u 15 godina? Čuj, glupo mi je reći nešto ako nemam šta za reći. A? Glupo mi je govoriti ako nemam šta za reći. A čekaj, uživao bi nešto treba staviti. Dobro ste uživali. Ova Možda ekipa, ima i bar ova bosanskih ekipa. gena. tako je Pa radila. gle, vjerojatno sljedeći naš album bi trebao biti nekakav ili uživo ili the best of, ali to ovisi od izdavačke kuća, a ti, da sad ne zamaram ove ljude koji gledaju to, a nisu u poslu, onda ti znaš kakve snimaju. Dobro, o tome ćemo poslije. Još je jedno pitanje, kako to da doktor Stil više se ne okuplja? Jer navodno, ne navodno, znamo da se svi nekako okupljaju. Što A je vi i meni, ništa. što je i meni žao. Kud koji je završio, ja nisam glasnogovornik nikad bio. Pa možda i bolje, legende nek žive. Tako Legenda je. uvijek žive. Stari moj, meni je to žao, jer u vrijeme kad smo svi se nekak razišli, ono, znaš, Da. ostala je crna rupa. I sad je crna Čuj, rupa, jedino još mi. Vidjet ćemo tangiramo. šta će biti za koju godinu, vrijeme se promijenilo. malo. Da vi ste u stvari dva Ja se dinosaura. nadam. Mislite li da je to tako? Da, ja sam više kod Tyrannosaurus Rexa, Tompa je to, recimo, Lizosaur, onaj mali. Odlično, moramo jednu slikicu ovdje na lizaljku Lizosaur. Može? I Tompa na tijelu jednog malog gustera. Glava njega. Hvala ti lijepo što si zvao. Ajde. Bog, Ćao. vidimo Ajde. se, ako naletiš, vidimo se. Evo tako, s obzirom i ja poznam gospodina i tako, pa ga nismo Ja htjeli gnjaviti, a je u osnovu rekli ste da su bili gori. Znači, a da li vi to kad radite, kad nemate što na lageru, da li se između sebe? Ne, mi imamo bubnjara. Da, malji. Zove se, ima, Imate bubnjara. da, Koji zove se dolazi- Malji. Malji se zove. Malji. Zato Malji. Malji. Malji, zato kaj je ovaj mlađi od nas, on je Užasno. sljedeća generacija I Legije. onda- Mi kad Užasno je odemo u bezobrazno. penziju, onda Mali to nastavlja, cijelu priču, tako da Legija live I užasno je bezobrazno kojiš bahat, to su te generacije i onda nemaš druge, batina ne pomaže. Batina ne pomaže. Onda, A mogu, majko, a a- čekaj. onda oči, ovako. ali ti mogu reći, Tompa neće, on ga samo hoće držati. Aha, Mali ti se si malo- mačo klasično, Ne. pa onda ti je nekako neugodno to s muškarcem. Malji se malo hiće, znaš, on ne pristane uvijek, onda ga Tompa lepo drži. A ti? A Sale imamo, pa mora neko kazniti dijete, mislim, razloži. O Bože. Bog Tomek, Pozdrav gledaj nas, Tomaš. bubnjaru. Ja se Tomaš, nadam Bog, da šalimo se, Tomaš. vjerojatno on sad leži i liječi se. Na trbuhu. Jer je leži. htio doći u Ne, emisiju, ne, vi ga leži na niste trbuhu. pustili, onda si ga ti držao, a ti, jel tako? I onda on sad doma leži Na trbuhu. na I, trbuhu. Da i naglasim. traži oči po sobi. Ovak s rukicama ide ispred. Gledam. Dobro večer. Da ću tebi. Bog. Halo? Neke slabe
Dobro večer. Halo, dobro večer. Halo. Evo ga. Jesmo tu? Imate kakvo pitanje Halo. za naša dva dugokosa, prekrasna mačo gosta? Čujte, halo. Što nas častiš? Čujemo? Čujete me? Da. Ok, čuj. Ovo je Ja s sam nekim iz Kanade i ja ne razumijem hrvatski baš dobro. Vi ste iz Kanade? Da malo Razumijete sporije pričamo. Engleski. Vi ste iz... How do you do? Iz Kanade, Toronto. How do you do? Hello, Toronto. Čuj, ja volim... Možeš Ja ti na volim engleskom, igre. razumijemo te mi. Speak on English. I love pussy. You love Okay. pussy, When I okay? eat, I get Everybody love pussy. And Ali pričaj malo na hrvatskom jer je baš ti lijepo stoji. Jako ga lijepo izgovaraš pa je baš zanimljivo slušat. Samo izvoli. Voli čovjek Halo? Đurđe. ja mislim da ti si jako lijepa, A, hvala ti Evo, puno. jedna lijepe Hrvatska. noge Hvala ti puno. i ti si seksi, jako seksi. Ja ti se moram zahvaliti na Pravo je komplimentu. čudo što A, on vodi tebi ovakvu priča, emisiju s ovakvim Ne, temama. mislim da meni Reci, govori. molim te, da li ti je netko od gostiju jako seksipila? Kaj si rekla? Da li ti je recimo Enio seksi? Gospodin s moje desne Hello, strane. baby. No, ja volim cure, ne dečke. A, dobro. A znaš u mraku. Ja mislim da ti si seksi. Da li vi E, u Kanadi A upražnjavate... on ima dobar tatu. Ja volim njegov tatu. Aha. Na ruku ljubav na stoji, prvi pogled. Da li je mladi gospodin kako, znaš li što je swinging? Ne, swinging, ja to radim svaki noć. Opa. A gdje? Pa ti ćeš prošvikat, prijatelju. Ili ovi koji s tobom rade, to je... Kad skužiš A da ti ko je- leđina moždina polako curi, onda prestani. A koja je kombinacija? Koliko muškaraca i koliko žena? Muški što A više. dve muškarce, dve žene. Aha, to ste To je par. dosadno. To je sića. Dosadno. To je dosadno. da. Ove Kanađanke, oni znadu jebat. Oni su kak su... Znači, Kanađanke su nadarene. Je, mogu ti i ja potvrditi. Ali pazi, ako nema neke životinje u blizini, to ti je dosadno. 2 i 2, mislim, to ti Da. je da gledaš nogomet, ne? Bar nekog čuku nađeš Ne. usput. Barem nešto ubaciš. Hvala ti na komplimentima i na pozivu. Ćao. Da? Ajde uči hrvatski. Idemo dalje, imaš Dobro, gledatelja na vezi, moramo Ima još. pustiti. Pa da, zadnji put su bila samo Vidim 2, se 3, sa- pa je bila pobuna. Cijela zašto nismo svi ušli u eter, a to je nemoguće. Ne, pa Onda daj, moramo daj, ljudi. skraćivati te razgovore, ne bi li svi s vama razgovarali. Gle, Mi smo tako mačo da samo Evo. muškarci zovu. gle, mislim, da ne kvarimo emisiju, ja ću ti sad ukratko sve reći. Sad nam je najbitnije da izdamo taj CD negdje u 10. vjerojatno mjesecu. Šta sad, Snimimo to još ćeš reći, kusur idete spotova. ča... Ne, snimimo još kusur spotova Ne ideš i ti čas s nama. Gotovo, i, tako se i održimo zapalili. što više svirki. Eto, to nam je plan da ne mučimo više ljude, daj ljude da pričaju. Kako, koliko često nastupate to? Ti si rekao da, sviramo. Recimo, gdje ćete sad svirati? Pa, Imate gle, kakvog menadžera? Ko vas... Ne, ko sve, vam- to si Kakvi sve mene, sami to sve radimo. lopine. Pa kada nam kradu, Je li? pa znamo mi sami sebi u to. Jedan drugom. Da. Pa evo sad nam je najvažnije stvarno da idemo te CD, nismo ni planirali neke svirke da CD ne izađu i onda radit ćemo u Zagrebu jedan promotivni koncert Di? i onda vjerojatno u Kulušiću ili u Tvornici i onda ćemo krenuti dalje svirati po cijeloj Hrvatskoj, isto tako jedna promo turneja, ono po većim gradovima, onda vidjet ćemo. A vjerojatno ćemo opet početi slagati polako sljedeći CD i to ti tako da nema tu neke tajanstvenosti, velike magije ko što dođu ovi zabavnjaci pa se pravi nešto jako pametno. Nema ti tu nikakve pametne. Sve ti je najnormalniji posao koji svaki drugi. Ono, neko se digne u 8 sati ujutro, ide na posao u firmu, a moje je da, ne znam, u 8 sati na večer sviram. Evo tako, pa onda imamo još jedan razlog više pogledati još jedan spot. Može. Pa ćemo nastaviti s Može. telefonima i Ajmo jedan veselom stari temom. spot. Evo sad će. Izvolite, mlada damo. Mi možete pustiti kad završite. Da pače. Izvolite.
vašu kazetu. Odmah, ha? E, sad mu je malo počelo. Evo da, ovo je bila Gospodična, vidjet ćete do kraja, nije cijeli striptiz gotov, ona je pobijedila iz prošle emisije, na upravo vaše glasovanje na 060313060, možete i dalje nazivati i naše drage goste pitati što god hoćete, a uglavnom smo tu negdje oko swinga, swinginga, o dugoj kosi pričamo, a sad ćemo upravo jedno pitanje, da li vaše žene imaju dugu kosu? Znači, to je uvjet nekakav bio. Da, da, A jesu vam privlačne Gospodične s kratkom kosom? da. Ne, nikako. Tebi ne. Tebi ne. A tebi da? Može biti čelava. Gle, meni je sve žensko privlačno. Aha. Vidjeli smo i bolje, izjebali smo i gore. To je apropo striptizeta. Da, ovo. U stvari. A vidjeli smo bolje. Da, ajde duži kosu. A reci, molim te, zašto žena mora imati kosu? U čemu je stvar? Zato što ima cice, mora imati kosu. Aha. To je ono ko Red To Sonja je i strip. ženstveno, to je ženstveno. To je žena Tako s je, kosom i ženstveno. Žena bez kose baš meni Više osobno su ne. ove s dugom kosom su ženstveni. Koji žena bez cica, to nije baš ženstveno. Ne. Zato ja A volim. koliko moraju biti velike? Ma trojka minimalno. Dobro, Ti recimo dobro. te neke kvalitete skrivaš, ne? Da. Pa da, To sam malo ono Skužiš. ispred. Da. Pa da, evo. to. Šta se ja sramim, imam Push tako up, sto... push Aha. up. Takvu to je, stolicu. Daj da skupimo za... Za jedan ovaj Vander Bro. Imamo telefon. Ovo, da ga cupim. Dobro večer. Halo? Halo, Halo? Bože, umrijet ćemo od mača. Recite. ne, htio bih vas pozdraviti ovako. Samo vi recite. I za dvojicu ovih mača bih htio reći da imam za njih posao vrlo lijepi Ima neka Koji recite? i za vas, a također neki krampi lopata pa malo ovo da se nešto uredi oko vinograda i to. ne. U 3. maju po 20 kuna na uru, Može. a Može, za ja se slažem. gospođu Je zagarantirana A lova. za šta? 30 za seansu. Hvala lijepa. A za mene što? 30 za seansu. Aha. Mislim, podcjenjujete, ja ne razumijem, uopće kako se ti s tim 30 razgovaraš. A kako mogu reći kako se imate razne seanse? Psihijatrijske, Uvijek za to sam ja psihološke, specijalist. Ako biomedijske? počneš od 30 kuna, pa da mi neko sad da 100 Ima kuna da idem raznih svijati. seansa. Ja mislim da je gledatelj, kradi mi ja posao, mislim ja da inače gledatelj imam uopće nije psihijatra. razumije u kakvu emisiju upao i onda on je pao s Marsa i uopće ne razumije da je ovo seks Dobro, emisija. možda ne. On traži terapiju. Naprosto. ne, Vjerovatno psihijatrijsku seansu želi. Nema problema, mi ćemo vam A dogovoriti. volio jedno bi da pravo mu mi budemo partneri u poslu za 20 kuna po satu. Da. Imaš pravo. To je, Može biti, da. to. Htio bi da radimo. Vjerovatno ima snove u kojima vidi vas dvojicu kako krampate. Da, s njim, Da. zajedno. Tako je. I onda misli da nije normalan i vjerovatno treba terapiju od mene, naravno. Psihološku. Dobra Šala, večer. šala. Uopće nije šala. Eto, treba se Dobra malo- večer. Dobro večer. Dobar večer. Evo, Gospodična. Dobro večer, kako smo? Pa dobro je. Sad je bolje. Sad Sad je je bolje. bolje, da. Napokon ženski Ne, bolje glas. se čuje. Sad se malo osjećam kao mačo. Mačo, Jela? Da, kad je ženski glas nazvao. mada, Da. to mi je drago. Je Gospodična swingerica. Gle, mi stvarno imamo svi dobre noge, gledaj. Baš imamo lijepe noge. Gle Tompine, ove kvrgava koljena. Otkud zovemo? Iz Zagreba. Čovječ će gledati. Evo iz Zagreba i jeste obožavateljica možda grupe Legija? Pa imaju dobrih pjesama, da, ja. Kako? Kažem, imaju dobrih pjesama, dobre stvari. Alo, Zlato, Stričevo, kako se ti zoveš? Antonija, Bog Antonija, Bog. Da znam s kim pričam, znaš. Imaš dugu kosu možda? imam Jes. Zašto imaš plavu, dugu kosu? crvenu ili crnu? Koja je boja? crvenu smeđu. Može, Wow. može, To je- prodano, prodano. To je točno za vas dvojicu ovako. A zašto imaš dugu kosu? Zašto imam dugu kosu? Zato što volim dugu kosu.
A imam jedno pitanje ovoga. Može Ako Naravno. onaj ko ima dugu kosu, ako je ženski, zašto ovaj, kako se to zove, ovaj drugi bez tetovaže, zašto on ima dugu kosu? Da on misli da je ženski? Pa vjerojatno. Da bi bio žena nije ženstven. ženstvena ako nema dugu kosu. On je u Odlično dobi... pitanje, Sad, bravo. Evo, mogu ja odgovoriti. On je u dobi od 17 godina otkrio svoje žensko ja. Nije Onda je dobro. bio muškarac. Nismo zadovoljni, zato što gospodin mora odgovoriti, Aha, s obzirom ajde, da je ajde. njemu vi pitanje upućeno. Često se mi posvađali, od kad sam je gospodin. Molim? Ne, kužim. niš tebi, Antonija. Zašto imate dugu kosu? Kaj smo na vi? Nas dva. Hvala lijepa. Evo, Ne, dobro, dobro. nemate Tom, pa ovo. zašto imaš... sjedi. Evo, to je, ne nego... Evo, ja sam ti odgovorio. Vratit će se vjerojatno... Ne, naljutio se jer sam ja otkrio da je u stvari on U otkrio stvari, svoje žensko ja. cijela ona teorija o mačizmu je pala u vodu, Da, u ovom trenutku jer je on u razotkrio biti sam ja. ušao sam sebi u usta i rekao da je žena ženstvena s dugom kosom, a on je imao. Da. Gospodična, bravo. Antonija, svaka čast. Pa naravno. Pazi, rijetko sam vidio Tompu da napušta prostor u kojem se nalazi. A dobro. On će se vratiti, a vi probajte opet nazvat malo kasnije. Antonija, imaš Žao nekad... mi je što je pobjegao, nisam htjela da tako ispadne, ali zanimalo me. Ne, Zato je ma malo je šalim se. arogantan. Nije, zekam. Mi ćemo njega vratiti na nekim od načina. Da. Dobro. Bilo mi je Dizalica. drago, pozdravljam vas sve, emisija je super. Hvala Ok. lijepa. Bog, Aj, Antonija. bog. Ali niste odgovorili. O swingingu. Da. Ovo je tema, pričamo o swingerima broj 2. Ono je bilo u jednom ozbiljnijem tonu, zadnji put sad smo ovako malo više u šali. Tako je. Kao što je red i nas običaj u ovo sitno vrijeme. Zanima nas da li vi ste kada evo tako nešto pokušali, probali, vidjeli, učinili, da li bi htjeli? Što je smiješno? Ne, imam penicu pokraj sebe. Šta? Ne, imam penicu pokraj sebe koja se nije zato. Kako se zove ona? Kako se zove frendica? Oprostite, Ivana. Isto Ivan. Da. A, vratio se. Tom pa misli da njega kamera uopće ne Malo snima. U jednom dijeliću tvoje sekunde si samo bio u ekranu. Jesi možda išao kopat za raditi 20 kuna? Mislim da mi čovjek nije dao 200 maraka. Jesi otkrio ženstvenu stranu, ha? Vas dvojica ste definitivno ljudi iz ženskih, a očigledno i muških i umobolnih snova. Hvala. Di smo stali, da ti meni reći di smo stali, nemoj se obazirat na ovo dvoje, to se napušilo, brate mili, to je strava. Ja uopće ne znam kaj tu radim, malo. Reci, u vezi di smo stali, kosa, jel? Da. Ili je to druga slušateljica? Ne. To je Zanima me. Antonija. Kaj je bilo, Ja koja? odgovorio na pitanje. Reci, daj Pitaj. ponovi, molim te. Pa, ti si rekao da je žena, nije ženstvena ako nema dugu kosu. Zašto ti onda imaš dugu kosu? Zato kaj nemam pojma. Pa kako ne znam zašto imaš dugu kosu? Neko mi ne da- Antonija, dobila si iskreno Ne, odgovor. vrlo jednostavno, jako dobro se osjećam sa dugom kosom. Ali imao sam u vojsci, sam imao kratku kosu i odlično mi stoji, zadovoljan sam čak i sa kratkom kosom. Ali se ipak ne bušiš više. Ne, ošišat ću se, ima jedan datum kad ću se ošišati, to sam se zeznuo, ali Šta na dobro. godišnjicu u vojsci? Ne, ja sam odlučio da ću se ošišati na 18. rođendan svoga sina, ljubljenoga. A onda sam to probao prolongirati nekako na njegovu ženidbu, misleći da će se ono ženiti malo kasnije. U 37. I onda smo tak jednom se nas dva Koliko sin vozikali. ima godina, Isuse? Malo. Sad već puno, u stvari, s obzirom na moje šišanje. I sad, pazi, ti nas dvojica se vozimo i on mene pita, ja u stvari vozim njega sa šišanjem, on mene pita kad ćeš se ti ošišati. Ja velim, čuj, ili za tvoj rođendan 18. ili kad se bude ženio, ne? I ovaj ni 5 ni 6, nego ono tini i ispadne na njegov 18. rođendan. I to ti je sad za čas, još malo i gotovo, ne? Ali inače, dobro, ako ti nosiš dugu kosu, jel se slažeš otprilike sa mnom da žena treba imati dugu kosu? I da izglažem sve. Mislim, ne mora sad ono, ko Enio imati ovu katastrofu na glavi, ali... Nego recimo, ali Po čemu ono, se ti, ne? molim te, toliko sebe smatraš ljepšim od Enija? Pa Enio da, je on vrlo je šarmantan. I drag Vrlo muškarac. Ja ću tebi, pošto se ne razgovaramo, ali ajde sad čovjek mi je rekao da spasi emisiju pa razgovara se. Sad ću ti ja reći jednu stvar. A to je Prije više od 20-ak, djetinjstva. slušajte sad ovo, prije 20 godina dođe moj Enio k meni doma, dovedem ja njega doma i ugleda prvi put moja majka njega. I znaš šta mu je rekla? Ni To 5 mi ni Murija 6,
nego veli Enio izgledaš koji služena kurva. Ajoj. Ovo je strašno. Ne, nije. Pazi. Ti se nisi uvrijedio. Znači vi sebe šamarate, tučete se između sebe, džinge minge. Ma ne samo mi, I nego i vrijeđa- majke naše isto. Ne? Da, Aha. one kad se počupaju za kose. Jer i mame imaju dugu kosu. To ne miš vjerovat. Evo. Čina, moja Jer mama. moja stara se jednom ovako srebrno pofarbala kad ti ovo tvoje. Evo, To je evo. grozno. Znači, to je Meni je rocket, bilo to je neugodno, u ja sam familiji. bježao iz škole, pao sam nekoliko razdela, bilo mi je neugodno. Pazi, čak im nije ni Pa onda ti završio. stara super. Tak ti to. Znači, složili Moramo, smo se, žena da, mora Da, imati u ipak redu je, duži bilo mi je posao. drago. Pozdravljam vas, čujemo se. Bokem, Ajde. Hvala Bog. Evo tako, malo ćemo još primat poziva, naravno, i pogledat opet jedan spot. Vrijedi? Vrijedi. Kaj Pa već? da, pa ima još 2, 3. Još 2, 3. Ajmo ono pogledaj. Ajmo malo Ajde svikica. malo raje nešto gledaj. Ispraća noć bez nade i sna, do radničkog jutra i novog besmisla. Obarač ipak nisam povukao, zbog tebe se nisam predao. Zauvijek tvoj, život je moj, ti si jedina nada ovog prljavog grada. Dok svijet uz milosti čeka na rad. Ne znam ni sam tko mi je Vuka, tko brat. Znam da si ti moja karta za raj. Godine nove samo donose rad. I nebo dobiva purpurni sjaj. Zauvijek tvoj, život je moj, ti si jedina nada
No dobro, Lizaljka ide dalje. Gospoda iz grupe Legija i Irene oliti Irena je pobjednica 060313060. U sljedećoj emisiji idemo dalje sa striperima, znači, a danas evo smo proglasili pobjednicu. Kako ste živi? Možete? Meni bi drago bilo kad smo već ovako dobili dojam da ste jako samouvjereni, pa da, pa onda duga kosa, pa super tetovaža, pa trebali bi vidjeti kako trebušnjaci izgledaju. A što te briga? Što te briga? Ne, meni možeš vidjeti odmah, ja se nemam čega. O, pa to su kockice tu. Ja se nemam čega. Evo, sad to ću pokazati ove. Kockice s druge strane. Oj, ja bi, ne, tu evo, ja mi kamerman može doći skroz Nema, daj naprijed. čovjek bu se splaši. Ispošće mu kameru iz ruke, znaš koliko to košta čovječe. I kako to tako jedan mačo je se zapustio svoj trbuh do te mjere? Oženio se čovjek. Ne, pije pivu, lažem se. Pije pivu, popije svaki dan 5 litara. A žena se pomirila s time da imaš veliki trbuh i više joj ne smeta, se navikla. Ne, ona radi na tome. Aha, da je sve veći i veći. Da. A ona, da li to tako u braku oboje ili je ona ostala mršava? Daj ti Eni, reci, ja neću. Možda imaš debelu On je ženu. kum. Ne, On ja je sam kum. njegov vjenčani kum, ja moram po duši... O, pa to je reći sve da ovdje familija. Sanda je žena, vrlo draga osoba. Lijepo Ja ju popunjena. izuzetno cijenim i poštujem. Nemoj ti tako. Ja s njom ne spavam, kaj me briga. Ja ju gledam ko A znači ne kompletnu swingirate među parovima ovako? Sad recimo tu ste na ljetovanju, dva ste para. osobu. Pa ne do bol. Zašto? A kaj bi zaradili s ovim drugim komadima na plaži? Zamislite Ne da mi stigneš. sad... Ali niste oni, pravi swingeri su biti bračni parovi koji se razmijenju. Ma to Ne, je... ma te degutantno. To je dosadno. A šta bi ti bio ljubomoran da tvoja supruga recimo sa Enijom čini belacijom? Bio bi sretan čovjek. Ma ne vjerujem, on meni zna ko ljubomoran tip. Ja. Ovaj. Uopće. Dobro, sad ćemo saznati horoskope. Halo, dobra večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Ja, dragi glas, recite nam. Čujete me? Da? Ovako, pozdrav vama i vašim gostima. Gledam svaku emisiju, do sad su sve bile jako lijepe, a večeras ste mi malo neozbiljni, ali to tako mora biti, jel tako? Bravo. Gospođo, Bravo. cijeli dan Zadnji su... put smo bili... Čujte, nekako ja ne jako mogu ozbiljni. spavati pa to gledam. Gospođo, mi- cijeli dan su ozbiljne teme na televiziji. Pa rekla sam, ozbiljno nam je dodijelo, ovakve stvari nam trebaju svima i stari i mlađi i Evo svima. vidite. Evo, Svim od sad smo ti generacijama. gosti svaki tjedan. Molim, Ne, od sad ćemo dolaziti Zašto se moj... ja bi svaku večer gledala. Vi ste ovako gospođa, ja bih rekla, u kojoj godini? Pa jesam malo. Udana, pretpostavljam. Sretno rastavljena. Sretno, bitno je da je sretno. Sretno se riješila. Evo mene gospođo, Kako ja to sam... sretno? Što je bilo, zašto... Jer je bila velika nesreća. Što je njemu falilo, nedostajalo? A puno toga. Duga kosa. Kosa je bila dobra, ja volim dugu kosu, ali bila... Malo glavu. Ali je bila Evo kratka malo da pamet. maše, dok radi, Pa to da se vidi raskoš. Kosa je super, jer muškarac je meni lijep na dugom kosu. To je nešto... Ma da lijep. I I meni, meni, gospođo. gospođo. Ja vam prelijep. kažem, da su I meni su lijepi ovi s dugom kosom. To će Imate mi vi dugu muškarac... kosu? To će mi muškarac kod je došao sa golog otoka, bez kose, to je meni isto ružno. A čujte, ženske neke smatraju kad muškarac ima dugu kosu da nije muškarac, ali to se varaju jako. A Samson? Samson, Sjećate se priče, Samson? Imam ja svoju teoriju. Da je Bog gospođica htio Marija, da imamo kratke vi ste kose. rođena za ovakvu emisiju. Je, Tko? je, Je. dobra je. Dobro, Voditeljica. dobro vodi. Ona je iza još genijalka. Tko? Vi. Vi ste super mačka, kako vam je rekao onaj, Cura je, onaj iz Toronta. Ali Cura je ono nije mrak, bio žena Toronto. Mačka iz Ono je bio Toronta. neki ovako, stala i baze. Gospođo, smijem ja nju poljubiti u vaše ime? Joj, A vi pitaš Je mi može? mene? A čekaj, brzo. Ajde, Bravo. pitaj ti mene. Da li Evo, smiješ? sada mi je kuda ste mene poljubili. Baš Mušteri, mi je drago. evo. Evo, Evo da vas još jednom poljubim. Još. bez hladne Nemojte vode. me tuć, gospođo, nemojte Ne me daj Bože, samo vi ljubite. Ljubav nije grijeh. Kako ti... Tako je, gospođo. To je nešto najljepše na ovom svijetu što može biti. Jel tako? Ti Ništa tako ljepše ljubiš od toga svoju nema. ženu.
Ne, Nego kako? ona mene tako. Aha. Ona ljubi. Danas je moderno da žena prilazi k muškarcu, jel tako? A reci- dečki i signorina Marija, ja vam želim ugodnu i laku noć, a ja vas pratim i dalje i još malo nešto pametno kažete, da se malo nasmijemo u ovim tmurnim i toplim danima. Gospođo, dajte nam neki vic o plavušama na brzaka. A, plavuše su... Malo pušimo previše, jel? Da, da. Da. Plavuša sam i ja, vrak su plavuše, znate. Ajmo plavuše, nećemo jedan onda vic o više. plavušama. Može, Ne, gospođo, evo Enio. Ajte vi meni malo jedan. Evo, jeste čuli da je plavuša proširila poslovni prostor? Ne. Izvadila je mandule. A vidite kako ste me nasmijala, toliko sam bila tužna da sam ja Ja postajem nisam znala što ću. Hvala vam za ovi par lijepi riječi, dečki moji lijepi i lijepa moja signorina Marija. Ma jo, Živi li mi još je poljubio. Evo ga, evo vidite vi gospođo ovu mladež bahatu kako se ovo je to previše bahata. A doći će u vaše godine pa će isto Ona ovako. malo ozbiljnije godine pa će se ona prigrliti Tako je. više. Ali, Ja ću njega ljubit možda, ne, ja ću Enija ljubit. Ja ne dam se ja ne daj ljubiti se, ne bez daj brige. se. Baš se ne daj. Ne dam. Ma neću ja nikoga ljubit, sad ćemo mi gledatelje dalje. Sad ćemo malo, ajde, Ok, kupite. o gospođo. Doviđenja, Laku laku noć. noć. Što je bilo? Rekao sam ti da me pitaš za ribičiju. Da, ti loviš ribe, Ja samo moram ovim putem pozdraviti svog prijatelja Keksa, inače gitaristu u grupi Prljavo kazalište, moram i to Kome je naglasiti, da isto se kum. znao kom je reći, Kome je kom isto sam kum. isto vjenčani kum. Ja bi ga puno pozdravio i kume, više sreće možda sutra. Noćas smo cijelu noć proveli na ribolovu, ni jedan griz nismo imali. Jedan si rekao da je bio a šta, a gdje, ono, iz Pličaka ili idete u Dubovku? Ne, imamo mi ovo štapove, znaš, onda ovo, pa crv, pa sim, pa tam, sve smo se mi pripremili, ali ove noći je bilo. I naspavao sam se na finom hrvatskom tvrdom kamenu. Znaš, ono, sve me boli ovdje. Isto dugu kostu ima. Isto dugo kostu. On im je instruktor, On im je- njemu- daje instrukcije gdje se baca, ovo ono. Zašto se baca? Ima da tamo dva dugo posla. Ne, jedan je ono. Ali imamo telefon. Imamo telefon. Da, dobra večer. Dobro večer. Eto sad, Možemo. Glasnije malo. ne televizor, nego. Recite. Samo bih jedno pitanje postavio gospođi Aleksandri Košić, ako E. može. Ne znamo o kome se radi. Vi ste možda pogriješili adresu. Ja mislim da je to ta emisija. To vam je druga emisija. Aha. A vi Ovo niste vam je ta emisija, osoba. ovo vam je Ovo vam je emisija, a misija. što te briga? Ovo je Što te misija. briga? Misija i laku noć. Dobro, pa pogriješit ću. Pa pogriješ, pa da. A što, a one druge ribe? One druge, ne, bili smo sami, išli smo na neku zapit smo otišli, tada nismo ni mogli se vratiti doma do jutra, jer sam nije vidjelo po stijenama, smo skakali. A gdje idete van? I do kad? Kako to sad izgleda kao ženjeni ljudi? Ne, ja idem kod Tomka, a Tomka ide kod Tomka. A vi ste u susjedstvu. Neki svi drugi. I jako se puno družimo. Inače, van benda smo stvarno, znači, to je jedna mala obitelj, mala ali sredna. Tamo se jako puno družimo i ovak stvijamo, bez obzira na sve. Kako znači? A videoteka to posao? Pa nije dobro. Ide dobro. Ma dobro, A ide. koliko- Naročito ove Enijeve. Kazete. To je zanimljivo. Moja sabrana djela. Da li po neku reklamu, kako si pomažete? Da li ti, da se mi vratimo malo još i na tvoje filmove, kako ti pomogneš njemu? Da li ima posebna reklama za porno filmove u kojima radi glazbu Enio Vučeta? Viš ne možeš, ja ću te razbiti. Ja ću te razbiti, časno reći. Pa da? Pa grozno. Pa to bi mogli, evo... Sad se me uvredio. I kako se videoteka zove? Aha. Imamo telefon, dobro večer. Dobro večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Vruće je. Bože, ova emisija puca od mačoizma. Da, pa inače muški nekako malo, ili žene jednostavno nemaju strpljenja čekati, jer puno ljudi čeka. Žene su malo stramežljive, znaš. Ma nisu. Ne, žene su se sad tako uzbudile da ne mogu uopće telefon primiti, to se sve trese. Recite. Pa šta da kažem, ne znam šta bi rekao. Evo, reci ti meni, što žene toliko privlači na ovakva dva, kako bi Jel nas imaš ti dugu nazvao, kosu? čupava majmuna, eto. Imaš ti dugu kosu? Šta žene privlači na to? Da, evo, na ovakva dva Pa čupava evo, majmuna. Ne njega, nego žene. Majte prezime. Kaj?
ove majice. To ih privlači, jel? Ne, tvoja majica, to ja sam ti rekao. Ne, luda je majica, baš je Ne, neko ovo je pilja. mrak. To Indianapolis, ti je 500. Indianapolis. I To komadi je se pale, original. formule Šta i se to. na to je majicu luda pale? majica, Pa da. Jel da? A ti onda Meni nosiš se majicu isto šta sviđa, stalno da. nosi? Pa ne, pazi, To kad moje je žene totalni teta mrak, ne živi u možeš Indianapolisu, napraviti oni mrak. tamo imaju te utrke, onda svake druge godine donese ovakvu Ma to ja hrpu. svake godine gledam, to je super, nema. Je? Je. Svaka je čast. Šta neću A jeste vi... napraviti? Ne bi više, pa sad si smirio. Ne, To sam- Aha, ne. Ja ti ne. volim to. Ti si baš šarmantan. Pić ovo, koža preko koljena i to. Gospodin, Ma sto koji je. Otkud zovete? Pa iz Zagreba. i ljetovanje ništa. Pa bio sam ja ljetovanje, sad sam došao, novo je tako ono. I kako ste proveli ljeto? Obično su ta ljeta burna i najčešće se ljudi zaljube, odljube sve nešto na brzinu. Ili upražnjavaju tako, evo, kao onaj gospodin iz Kanade. Ili pogriješe emisiju, ili ko zna što. Svašta se događa ljeti. A čuj, vruće. Da. Kako ti ovoga komade navučeš na sving? Na seks, uoči, ajmo to. Kako ih ne vučem? Ma da, ono, kaj im veliš, ono, bok imaš leće. Osim što ih napiješ ko čuske i to. Ja mislim, Ili po glasu kužim da si ono nekakav uleti- jad i bijeda od muškarca. Leti s vage mišta, ono, gle stara kak je Pa vruće. čovjek ima baš ugodan glas. Pa imam ugodan. Molim. Daj reci nešto. Pa ljudi moji. Evo, sad Dakle, možeš, evo, Pa vidi se da si voditeljica plaviša. Koji je ugodan glas čovječe. Pa. vidi se da si ti pravi sam. Dobra scena. Ja, ovo je... Reci, na koju foru? Pa na koju foru? Pa Da. ništa, malo odemo u Birtiju, malo pričam. Ma ono standard, ono, ništa. A dobro, to... Nemaš neki A šta ono... cijelu birtiju počastiš ono? Sad ću Ne, vam ona mene počasti. znaš kad... Pa daj pusti čovjeka da mi veli kak nafurava komade. Čekaj, sad ću ja Pa njemu nisi reći ti jedan tema original. razgovora, nego je tema razgovora... Nemamo više Snimanje, vremena, ne? dosta, gledajte. Šta je? Pa gledatelj, da, šuti malo. Kako, ajde, pričaj nam. On bi još pričao o ribolovu. A ništa, ono. Čekaj, ideš jednu po jednu ili zaletavaš se tam gdje ih je po 3-4 za stolom? A ovisi kako sam volio, ono. Ne znam, jedno. A ono kako ste sad rekli, jednom po jedno, onda i drugi dan. Brate mili, pa tebi treba 3 sata dok ti to skupiš kod ti. Aha, znači, A mi Zagrebčani smo ludi. Vi Zagrebčani? A, Pa zbilja ste a ludi i gubitnici. gubitnici. Ne. Jela malo? Pa sad je rekao da baš nekako mu slabo Ne, pa, ide. ali čekaj, kaj ti nije jednostavnije Sad ono sam mu htio 3-4 otkriti komada sistem. sedi za stolom i ti utrčiš ono, onak, ne? Evo ima Enio koji je I majstor za glazbu. pitaš ih jel bi vi svirale sa mnom i onda ti se desi ovo kaj se nama dogodilo, ne? Čuj, Da. moram čovjeku pomoći. Gledaj, Evo sad. ima jedna dobra šifra. To ti Marek, ovaj, kaj je pjeval u Fantomima, onda je... Vidite se na kameri ove druge. I sad veli ovaj... Ne, ovaj, Na kameri drugoj, A ne, a ne. dobro. Šta sad ja moram I sad- svoj profil I gledati sad samo Marek ti snimi komada koji ti stoji do pozornice, ne? Znaš, ono kako uvijek nekakve cure stoje do pozornice, izvadi novčanik. I onda veli komadu, veli, čuj, daj mi pričuvaj novčanik. Znaš. I sad komad kaj do drugo, ono, dobro, okej, ajde. I Marek ode pjeva svoje 2-3 pjesme, spusti se dole i onda imaš prehod, znaš, ono, čuj, ti si mi najbolje do sad u životu čuvala novčanik. I tako ono, krene u spik s novčanikom, nije loša fora. Pazi, komad odmah vidi da imaš povjerenja u njega, znaš ono, jer ti čuva novčanik. I sve A spravo. to dečki kažu, kao odmah se onda ona osjeća kao da on nešto Da ti želi imaš- malo, a to je ne, ti samo imaš- trik obični. Ma to je bez veze, to samo Marek upotrebljava. Dobro, imamo poziv, halo? Halo? Sad zove Marek. Ma ne, pa čovjek je još uvijek na Jo, još telefonu. sam tu, još. A, dobro. Evo, jak sam ti Pa pomogao. nekako je Vico umuknuo, Plavuši, a ima daju Vico mi Pa- signal da je drugi pa sam, Ajmo. aha. Ok, stari, vidimo se u Zagrebu. Vidimo se. Valjda ćete Bog. se vidjeti, Ajde, ne znam Bog, kako Bog. malo. Ajde, živio. Nismo uspjeli gospodina pitati da li nije odgovorio na pitanje što je on ovog ljeta na kraju priče radio. Nije Pa ni- kad vi Niš, pričate, kaj, to- zato što na godišnji vrati se u Zagrebu, pa viš da mu je vruće. Dobro, a na kraju priče, hoćete vi reći istinu, je vi svingirate ili ne? Ko mi? Da. Kaj je ti to? Kaj je to? Ne ugodno nešto ne. Ovak. Halo? Swingiramo. Halo? 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 Imamo. Evo imamo gospođu ženski, Jako tu. može to malo glasnije. Stišajte televizor. Istišite televiziju i onda viknite u... Slušalicu. Tako je. Halo. Recite, di ste mačoj?
Ti si stvarno zafurao da si strašan kid. Pa ne, Ja, ti mislim, si ja ne toliko- kužim, ja sam To je strašno, što će to biti kad se vrati u Zagreb? Evo, pa i to ti voli. televizija ti negativno utječe. Točno. Tako dobivaš zvijezdanu bolest. Recite, gospodična, gospođe, gospodine. Halo? Ovo je drugi, ovo je Dobar poziv, večer. ona je pao. Gospođica se smijala i pobjegla. Reci, Dobro večer. Dobro večer. slušamo. Ja bih htio razbiti ovu vašu monotonu. Jednom Monotoniju. vicu o plavušama. Može. Odlično. Ako može. Ajde, ajde. Ajde. Zašto Ne, plavuša ne, sjedi ne. na stolici i gleda od litru od džusa? Ne znam. Zato što na džusu piše koncentriran. A stari, znaš ti šta plavuša kaže kad se probudi ispod krave ujutro? Ne. Dečki, zar ste još ovdje? Znaš ono, krivi pogled, ne? Evo tako, odličan vic, svaka Da. čast. Svaka čast. Ja ne znam da li dečko uopće zna što ta riječ znači, možda i zna, Mislim da je možda on i zna. fulao emisiju. On je isto falio emisiju Alo. i ne zna uopće, to je tuđica između ostalog, koncentracija. Mogu je bar Halo, dobro večer. Njemu je Dobro večer. Dobro večer. Ovo je Mateo iz Splita. Bog, Bo. reci mladiću. A evo, zanima me, ovo vi kažete erotska emisija, samo neka priča. Dakle, bravo. Pa vidite. Bravo. A što bi vi? A šta bi ja, mislim, ne znam šta bi ja, ma njih puno šta bi tili, ono. Da se primimo a nemamo. posla, to bi ti, jel A tako? to, dečki, to, primite se posla. Primite se posla, evo čovjek kaže da se primimo posla. Spot! Ma šala malo, šala malo. Spot! Ma nema mi spot. Spot!
što se dogodilo Ovo ovo. moje kratke spotove. Daj mene malo Tako da vidim jel imam još uvijek A parca uvučena, evo to se tako da ne vide. Pa si ti Ja to, se sad gledatelji, kad navučem nadam se plače, da gledaj ti ovo, gledaj ovo. Gledaj ovo. Ali ajde se ispravi, digni se. A ne, digni se pa se opusti. Strašno, strašno. Tompa, digni se pa se opusti ako se sudiš. Primamo samo još jedan poziv, ako ćete postaviti pitanje gostima iz grupe Legija, tu su Enio i Tompa, i onda ćemo završiti našu emisiju u velikom stilu, a to ćete vidjeti na samom kraju. A to ćete vidjeti kad stil postane veliko. To nećete vidjeti. Da, možemo, halo? Halo? Halo, imamo poziv. Halo? 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 Ajde, ljubomorni. Ajde. Zavidni. Halo, Zavid. halo, Recite. dobro večer. Dobra večer. Recite mi za ovu vašu temu, je li ona još uvijek aktualna? Je. Cijeli život. Pa mene bi interesiralo da jedan od vaših gostiju kaže kako on prepozna kako ta žena s kojom ima kontakt hoće od njega samo jednu noć. Ne, to nije bila tema, ali nema veze. To je bilo sa seksi škole i neka. Ja ti to... Ako je tema ono swinging, to zaboravite, to je već izlizano, to je staro, to se nikom ne interesira. Znaš šta, ja najbolje prepoznam da li je žena htjela biti sa mnom za jednu noć ujutro. Kužiš? Aha, znači ona ima šanse možda postati i žena... Ne, ona pa ako ode Šta je ujutro... ovo bilo? Što je ovo bilo? Ja sam se zbunila, ne mogu vjerovati. Nemoj me zezati. Dobro, znaš kako ja prepoznam kad ona hoće sa mnom jednu noć? To od kad se pofarbala u plavo se zbunjuje Znači, kod stalno. tebe žena ima šanse uvijek. Nije bitno, nema ono neko pravilo unaprijed. A ti? Što? Odgovori isto A gledati. što te briga? A što te briga? Ne, ako mi se sviđa, u principu, normalno prvo gledaš fizički da li ti se neko sviđa. I onda poslije toga ako imaš kaj pričat, imate neke zajedničke interese, nešto pričat, mislim i tak dalje. Ej, gledaj, gost, alo, ovdje gledatelj, čuj. A, reci. Ja ti poznam kad ona hoće sa mnom jednu noć, kad mi ona kaže, znaš. Neću. Dobro. Inače ne znam do Neću, zašto? Samo moju. Inače, daj prestanite gnjaviti tu voditeljicu više, stvarno nema smisla, ne može se doći do riječi nikako. Pa reci. Pa nije ona tu da sa vama Da, imaš ti pravo, ali ona je ovdje... rasteže i rasteže, nego da vodi emisiju. Ne. Gledaj, žena je plaćena i mi sad, pazi, znaš ono kad platiš, nazoveš, platiš Pa i ja sad isto možeš raditi. plaćam, sad pozivam, ne mogu od tebe da dođem do izražaja. Stvarno si. Gospodin gledate. Da. Evo, odgovor, mi moramo završiti emisiju. E pa Bog. Aj živio ti. Daj, evo, odgovor i onda zovemo ekipu ovdje. Tako je. Swingera, Svi Svih ovih imamo, evo, Riteveovskih, ne, CCN nismo swingera. smjeli reći do sada, imamo ekipu swingera, jednih stvarnih, pravih swingera, mislim. Ajde, dečki, dođite, slobodno. Ja da ih Evo, sad će oni svaki tren ući u studio, A hoće? a ti nisi odgovorio na pitanje gledatelja. Nisam pratio. Kako znaš da je gospodična samo za jednu noć? Kako znam da je za jednu noć? Da, kako znaš da je gospodična samo za Lijepo, jednu noć? Pozdravim se ujutro i... Ne, di su mi ekipa? Ne možeš daj, u majici svi. ulaziti, ne možeš u majici ulaziti. Ne možeš zabranjeno. Tako je, goli možete, obučeni, ne može u trapericama, kratke Gdje je hlače. ostatak ekipe? Daj pozovi ostatak. Ostatak ekipe! Normalno. Bože, ovo je žena za jednu noć. Da, kako prepoznaš da je žena za jednu noć? Ja ju ne vidim. I ovo je grozno, ko roštiljana je. Vrlo je jednostavno. Zašto si tu pored mene sjeo? Vrlo je jednostavno, komad jednostavno ti. A znači, Ništa ja ne prepoznam. a čekaj, znači kod tebe onda svaka žena ima dugoročno šanse. Jel se radi o tome kako znaš da ona će biti za jednu noć ili da ćeš možda Ne ostati s znam ja njom? ništa, ona jednostavno se pobere Šta napravi? suzama u očima, razočarana. Šta? Ništa, gotovi smo. Evo tako, to je bila Lizaljka, a ekipa RTV-a upravo se skida gola. Tako je. Nažalost, prestidljivi su, neće vam se pokazati, ali sad su svi do kraja goli, a vjerujte, tu je došao i glavni urednik. I redom su I lijepi cijela momci. glavata posle daje, svi su jako zgodni. I
svi su od reda, Ja bi goli molio dobro u policiju, gaćicama. policiju neka dođe s maricama da to sve odvede, jer ja ne mogu ovako, da. I Da. sad idemo šetati riječkim korzom, korzom, da, plavuša. A što te briga? Skroz goli, I skroz bosi. goli i možete nas gledati ako želite s svojih prozora riječkog Skroz korza. goli, bosi i pjevat ćemo sirotinju i Bogu si teško. Točno. Evo vam pustica od sviju nas, ja zahvaljujem gostima što su bili i doviđorno, a vidimo se idući petak. Ćao!